Wemfuke. Uyabona thina siyakwazi ukubala thina. Thina le ekhaya kwamaphumulo inkomo sibala ngamatshe thina. Mayingene esibayeni thatha itshe ngifake esikhwameni. Ngene thatha itshe ngifake esikhwameni. Makubani. Ngoba lo hona halona hono ubeka lije ufaka ngoma esikhwameni, ubeka lije ufaka ngoma esikhwameni, ubeka lije ufaka ngoma hayisasebenza ba. Hona ke lokujwetse. Batho bangata makubani. Balatlhelwa ke bagologolo a ditšhelete go jwetse. Ke ba la se go bala se go tsini payslip tsa bona. Hey, gena paka. Easy way. Mandonda wakithi. Please man, I'm sorry ukuthi niniyenze disturb. Wazile yakawanga ukuthi crave. Nimunikile 55 rands. Zinto nizithengile ziyenza 15 rands. Yena wasuka lapho wani roba. Weshwan. Cela naku ngishaya kusiza. Yeah, kuthi hey. Wako wabethu. Hey. Kasaba noma lichirwala ndibona. Bambara. Naira. Ini robile mani le ndunda. Hayi. Ayishoti le mali. Angithi total yenze 15 rand. Wona unginiki 50 rand. Anginiki 35 rand. Ewe. Bekara, anithi mina nikunikile 5 rands aphezulu. Kuthi niyenze ukuthi change yakho ukuthi ingasogolisi. Hayi. Hey wena, nikunikile man. Wena uzama ukuroba uchirwayo? Hey. Le mali iyashota man. Funeka unike uchirwayo 5 rand kwakhona. Hey. Uzama ukuroba uchirwayo ngoba ucinga akafundanga. Xoleleni bantu abadala. Le mali ngishaya idizi kancane. Ngishaya idizi sho. Phuma. Hamba. Hey, Omare ke mishma. Na go itlang ha o bala tšhelete. Tsa bo nnete ba gore o balela le menwana maoto wa nkuka ke reng. Tswa. Hey. Hey man. La tseba ke ne ke tse ke nahana man hore ke bule sekolo sa batho ba boholo sa bosiu sena se ba reng ke night school mona hostel bana hey man bongata ba rona ha re a ruteha Tolo timer, ebhekisa timer. Thengisa wena nsipho yokugeza, ngithengisa wena ndwangu, ngithengisa kama lezinwele nawe sibuku. Ipiki mabelane timer. Akhethe uthanda. Mfana wami. Nika mina nanti nje le logeza le. Imkenke lena phela ingabulala. Wena babuthini? Awufuni nje logeza imikenge. Li cheap man 350. Kanti ntana hayi. Ungahlupheki nami mangidinga ulisebenze ngelibola kukhabaza. Okay, sharp timer. Hey wembani, hayibo, majaki. Abo. Ushintsho wami. Sorry timer. Sikhohliwe. Danki timer. Timer. Khabaza ubalile ngusento uthatha kumfana. Hawu hey. Habo. Lobheke kwengane inombolo. Lesho thona uhliliyani. Hey. mna tata ndidikwe into yonke eqhubeka kule ndlu qho xa ndifuna ukupheka akukho milimili akukho mafutha ndisho netyiwa le yembala kodwa wena into tata into ifunayo kuba mawufumane iplate yokutya qho Inkosikazi. Awu, kwazi uthekela phansi bayeva abantu apha. ethu andikhathali kuba mna ndidikwe kunkinqa wena ngokuphakama uyofuna umsebenzi nathi sokwazi ufana nabanye abantu siphusha itroli egcwele igrocery Inkosikazi. Uyayiqonda into yoba abantu baphusha itroli ngabantu abafundileyo bavele ema-college bavele ema-university anayo mna lo mfundo utheni ungaye college nase-university into oyaziyo kukuthengisa ezitoti nantsi into oyaziyo ingxowa yeetoti ayisoze ithenga ingxowa milimili jwarha hamba uyokufunda uzokwazi ufumana umsebenzi kwindawo eziphucukileyo Awona he ilo makubani Hayi ngicela ukuthi ilungile mfukeni ngoba nangu ngiyambona u1 no2 no3 engathi light Awona he ha ke tsomona o ditloma kanje ore manka ba mang a di bone manje awusho mfukeni lo msebenzi wakho wokwenza isikole uzoqhubela kuphi Oh insizwa khabazela abo wemfukani lezi ingwembe usubele futhi ebhizi lakho lomshayina futhi la ande demkhize zena sinomboro tsa mchayina ke la sekolo le demkhize asifake into demkhize ibile wena he ke batla ho etsa bodyguard kapa security ya matitjhere
Molweni madoda. Molo Jwarha. Yibo foni. Ingathi kukho into emezamvela lapha ekhaya. La mfazi ufuna undidivorce uba ndingafundanga. Hayi suka Jwarha, uyakugezela lo mfazi. Wayize kuliqabu njena nje intoni ngoku? Jwarha. Ukuba bendinguwe ngendimxelela into ibenye. Yava ke? Ngexesha lobawo bethu noma basikhulisa emakhayeni amandi kupholile bade basifaka nasezikolweni yintoni ngoku erongo kwenzeka ntoni erongo kulonto Uyabona ke ingxaki yintoni ufuna uba thina apha endlini siphile le mpilo yabantu abafundileyo uyabona ndicinga ntoni ndicinga ukuthenga icertificate sibhalwe Dr. Jwarha ndimbonise hey Jwarha Doc, hey Jwarha, uya anje izandla nenyawo mfondini. Lona ubhabhu wayefela engenamyili. Jwarha yabona ukuba bendinguwe mna bendiza kuba yibouncer ethe izintwana ziye ezipatini zabantu ngedeke ezinukayo imipu nemele Phela bonja. Bona he. Fara mo he. Le tsametse le bala mo ne. Uyazi Khabazela le ndaba yemfundo kufanele siyithathe kanjani uyazi ngishiswe yini lokho ya ngisho ngoba ngiyangibone wena mawufikelwa zincwadi ephuma ekhaya uphoqele ukuthi njalo manje ubiza umfukeni afundele zona ebese ezwa zonke imfihlo zakho wenkomosi sonkodwe phela mina ngihlampe kakhulu ngathi uma njengelana ngifana nephoyisa kufanele ukuthi ke uma funa vala indlebe zakho ngithi ngqe busufuna incwadi eyami incwadi indaba ezami kuphela yabona ke noma kunjalo kodwa Khabazela yabona le ndaba okufunda fanele sibuyele noma kanjani esikoleni yizwi lelo nkomosi Bala. Soka Dondo Hey yabona lo ukufethela kufanele nina njengoba ningafundile niyabona la ukhulunywa ngesikolo sangasese sasebusuku esifana namakhehla afana nanje Hey, Nkosi langena ijazi etwalo lwemadoda. Isikole sasebusuku sibeko. Hayi bobu uthi uyadlala wena. Ngityaneke lemfundo ithole ebusuku ke. Emini bese uyisebenzisa kanjani ke chaza ke? Uma uphambisa isandla kumnyama uthi ubona kanjani? Ngikhuluma kwabamnyama stupid. Manje mandonda wakithi ubani wazashaya insimbi ashaye nempempe athi prr ukuthi sijigime singene eclassini. hayi Shilwane yabona leyo nto kufanele siyekele kumfukeni yena uzobona ukuthi wenze njani thina kumele sikwenze ukuthi nje simsize ukuze yonke lento yakhe ihambe kahle yabona ke madoda singamnika lencane thuba macingalo ukuthi azalo daba lethu ngoba asifunda ingene le ndaba angangeni phela nje qinisile lapho Khabazela uyihlaba esikokosini ngempela Hey manje uphi yena amafukeni wakho? hayi bahambe noshawe phela bathi bawufuna uthisha bazofundisa esikole Ngena phakathi munyango futhi wazivuleke. Lumela mbunjathi yebo mnumzana Manje ibani le baba? usihlasela ngani ke wena mnumzana kithile kwani ukadaba isikolo Hey baba waniyenza disappoint man. Uzwile kuphi wona insimbi yakale yathi karen or impempe yakale yathi prr ukuthi uzongena esikolweni la. Abo wena ke mnumzane uzofundelana lapha Ke batla go ba veg. ini Veg. Ngaka ya diphoofolo. Ke batla gore ha ntja le katse le tong ke dikula. Ke dihlatsise, ke dipeita. Peter He. Ho jwalo he. Wena mantwa. O ke ba mistress ma'am mantwa. Onkwa. Wena sella. O ke ba minier. Kizeng. Now is a mistress ma'am Manto. Triple M.